دم باش تماشاوانان دلال ji Washington'e ji stüdyoyên Dengê Amerîka em dîsa bi bername Kurdvizyon di ekranên Özgürgin TV de ne. Di bername vê hefteyê de em ê jimareke raporên ji Amerîka û ji nîşegihanên me yên li herêmê pêşkêş bikin. Dem baş temaşavan hêja. Serokê Amerîka Barack Obama û serokê berê W. Bush bejdara merasîma 5 polîsên li Dallasê hatî kuştîn bûn. Obama pesna polîsan bû parastina civaka Amerîka da lê got divê kêmanî bên çareserkirin. پشت روژه ji daxuyaniya Serok Barack Obama ku Amerîka jek cuda nebûye, ew diger rêberên polîsî û yên civaka sivîl û bizavkaran kombû bû dubare vegerandina baweriyê di navbera civaka Amerîka û polîsên welatî ew ên sondxwarîn welatiyan biparêzin. Hêrişa heftiyaborî li bajêrê Dallas ya wilayeta Texas ji aliyekê keseke reşpîz ve hate kirin li ser kuştinkariyên polîsî dijî reşpîstan li wilayetên Arizona û Minnesota. Serokê Amerîka Barack Obama û cêgirê Serokê Joe Biden û serokê berê George W. Bush beşdarî li rêwresmên rêzgirtina 5 polîsên li Dallas hatî kuştin kirin. I know that Americans are struggling right now with what we've witnessed over the past week. Ez zanim li heftiyaborî Emerîkî keftine ber çendîn êş û azaran. Kuştinkariya Dallas ne tenê karekî tund û tîjiyê bû, lê neviyan û nejatperistî bû. Lê Serok Obama red kir ku dirzek keftiye di nav demokrasiya Amerîka da. I'm here to insist that we are not as divided as we seem. Ez li vêrê me da ku rijdiya xwe diyar bikim ku em nejek cudayîne weke li me tênêrîn. Ez zanim ji ber ku ez Amerîka naz dikim û ez dizanim çend em dijî vê bûçûnê. Serokê berê Amerîka George W. Bush tevaya civakên Amerîka handan pêgiriye bi bihayên bilindên hevpişkên Amerîka bikin. Today the nation grieves. îro rojeka xemgîna welatiye. Lê bi wan kesan ew ên heş dalaz dikin û bi malbata xwe dibînin. Me 5 qurbanî di malbatê de hene. Me ew dibin wekû hemû Amerîkiyan û ew parêzerên me ne. Kuştinkariya Dallas welat hecan. Polîsî xwenîşandaneka narazîbûnê li ser kuştina welatiyan reşpîz diparast ku xwenîşander bi hîvê bûn gibaşê li ser rêberên welatî zêde bikin bû pêkînana reforman li ser desalatdariya zêde ya polîsî. Lê dervey hola Sinfoniya Dallas cihê pêkînana rêwresmên rêzlênanê hejmareka xelkê pesna Serok Barack Obamadan li demê hindekendî rixne lêgirtin. Me pê xweş e me rêberek heye derfetê peyda dike ber dilê xelkê dide divê trajîdiya mezin de. Kurê birê min spiya û li Texas hata kuştin li ser pirseka trafîkê. Helbet ev ne pirsgirêkeka raşaptinê ye. Ez gel Obama rê nakevim ku dibêjît ew yên têne kuştin bi tinê raşin. Serok Obama beşdarî di hejmareka behî taziya da dikir. Her ji Dallas bû yajberî meheke li Florîda wil sala bûrî li Carolina başûr û hindek cihên dî û digel nîgeraniya zor lê ew geşbîne û her daxuyaniyeke ku Amerîka vedgertive bû serdemê hevrikiya nijadiya reş û spiyan red dikir. Xalid Fetah, Dengê Amerîka. Operasyona Hêzên Sûriya Demokratîk HES'de o meclis leşkeriye Minbiçê ya rizgarkirina bajarê Minbiç di dome û bajar bi berfirê hatiye paqijkirin. Raporta nûçegihana me Mahmûd Balî. Roj li pey rojê şervanên encûmena leşkeriya Minbiçê pêşva diçin û kolan bi kolan ji çekdarên Daişê rizgar dikin. Xeleka dorpêçê ya li ser çekdaran bicûk dibe. وەکو تێراگەاندن ji fermandarên encûmena leşkeriya Minbiçê ku şervanên wan ber bi serkeftinê va diçin. Encamên van rojên dawî ji şerê li Minbiçê diqewime ew bû. Rizgarkirina taxa El Hezawna û taxa El Kerame yên di başûrî bajêr de ne. Her wiha li alî rojavayî bajêr şervanan qada sebe behra derbas kirin û nexweşxaneya niştîmanî xistin bin kontrola xwe. Aniha şer di hindirê bajêr de ye. Wek her kes dizane na şer derdurê mezala ye. Şer derdurê ciyê mirûr e. Ciyê mirûr ê bargehê çeta. Na heval û derê pêş de çûne. Li pîşa şeriya hêza me pêş de çûye. Na şer bi dijwarî wir dawam dike. û pêş de çûndin dawam dike. Li ser vê asasê em ê vî bajarî rizgar kin. Çi dibe mila bibe, temenê wê çi dibe mila bibe. Hemlê Şehîd Ebu Lêla em ê niha xilas kin. Operasyona rizgarkirina bajarê Minbiçê dibin sîwana balafirên cengê yên koalîsyona navnetewî ya li dijî Daişê dibin serkîşiya Amerîka da dimeşe û pêş dikeve. Tê zanîn ku di pevçûnên dijwar da roleke sereke ya balafirên cengê heye ku barîgehên çekdarên Daişê bi topbarana balafiran tê wêran kirin û emîrên Daişê têda têne kuştin. Çekdarên Daişê tevlihev dibin dema balafir dikevin dewrê
وەکو شەروان jî tînin ziman got di demê operasyon dest pê dike ger balafir rola xwe bilîze şervan bi awakî hêsana pêşva diçin. Alîkorî tarê cîna hê tunelê binar dane. Mozî binar hê xandeqin. Havar çi xwasa êrişa ser dikin. Yani şikênandin tune ya ama tare lê dê derdorê xwe jî moyîn kirine. Ew moyînana tenê bitaqê ji derbê tayarê tenê bitaqê dîsa havar xwe digîne ser distî. Nokta yani min îstade. Taniha 45 roj ser operasyona rizgarkirina min bi jêra derbas bûn. Di van 45 roja da gundewarên min bi jê bi temamî hatin rizgarkirin û şer êdî ket nav kolanên min bi jê. Lê ne diyara kengî dê operasyon bi dawî bibe û ta çêkirina vê raporê pevçûn bi dijwarî li her çar aliyên min bi jê dewam dikin. Em nal hindirî aşê min bicêne wekî xuya dike ziyaneke mezin gihîştiya êş ji ber rokêtin firokên cengê yên koalisyona navnetewî niha şer ketiye nav kolanê bajarê min bicê ji her çar milan va bi dijwarî şer di nav kolana da dewam dike. Mahmud Balî dengê Amerîka min biç. تماشامان هجا امن هو برای خواب بدیم بغداد پیامنار دنگ آمریکای بغداد صلاح بمارنی یه درباره بویرن و داویه یه آگاهتر بکر برای صلاح و چندین تقین و داویه انجام دان لبغداد و گلو لکولین درباره و تقینان کی جان آسده و تقینا باندورو که چال سر جواک چیکریه سپاس آرام راستی تشکر الدیفوان زنجیرین تقینن این بغداد تنارودان جداره که وزارت نفتی عراقی کنوی نافخو آشکرا بکتن افرو تایبات بدن که امریکا را گهاند کو دامجمیر نه اسپید ترمبیلا کابوم رشکری نزیکی زارگاه کا نوبرا تاخ شعب و نوبرا تاخ حسینیه حتی پقین در انجام و پقینه سه حالاتی گنا قربانی یازدن دنجی بجواری بریندار بون. اما اجدانه کندن و ابرو که باسی وان کاراسات پقینا کرادا کنو و بدیو دارچون و وقت کاراسات آلیه سیاسی و حکومی و راستی دا لعن حکومت عراقی و همین رخوان کاملگاه همی دولتی اف پقینا هات شرمزار کردن لی اف شرمزاری العراقی تنه پیون سرپرانن و بدیو دارچون بسستی تنه انجام دان الدویه چو پیشکفتنه گوته کرادنینه اجبار به صدان کاراسات اندن وکی وی کاراسات البغدادی نرودان و بتندی تینا شرمزار کردن بی که کاریت آنجی قلبوه که بیتن دا که حالاتیان عراقی باوریا خود حکومت عراقی بینن اما اجلانه کندن و اگر ان بیدو سیری بغداد بکن اش آلیه چفاتا نوینرن عراقه پشتی پشوی ورزیا دوسه و بپقینه هاتا هالدان و دیکتاتورنا ودوسه و ماترسیا ودوسه دیگه تو چه آسته که آلیان چه وطنیان عراقی دیسان شرمزاریا و پقینه کردن به او کاری که پیشکشی و قربو که پیشکشی کسو کارن شهیدان بکن. اش آلیا قربو کردن یا واسه دیارت کو حکومت عراقی افکار ستا اکی نزانیدن لو رو نشیدن قربو بکتن اجبر کو بار عراقی بار که آرام داده جیتن اشعالیه دارایی و اما اشعالیه سیاسی و امنی و حکومت عراقی حتی ویدابه نکاریتن تو چارسریات دوسته امنی البغداد آنجل سران سری عراقی بکتن افهمیه کارنا جیتن انجام داد پشتی کو هزن عراقی شاینا بنگاه آسمانیا گلک سپاس پیامنر دنگ آمریکا لبغداد آگاهی گهات من گلک سپاس کاردستن تک داخلی اندادن کو و جارجه به سوریه ره پرسکرکن هی چارسر بکن و روپلک نو وکن جالیه کردان و خمو ترس هنه کو او نزیپون لهمبر دستکتن کردین رو جوابن روسیا و سوریه اسرائیل ما پیوندین خو به روسیا و اسرائیل را سرراست کرنه و از باور دکم ام دکارن همان تشتی به سوریه رجی بکن Yıldırım dibêje normalkirina peyvendiyan li gel Şamê ve bibe alîkar ku aramî û îstîqrar vegere nav Sûriye û herwiha Iraqê û ew jî ji bo şerê dijî Daişê pêdiviye. Serokkomara Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan da daxuyanî ya xwe de got em ê mafê hemalatbûnê bidin kesên Sûrî em ê ku li Tirkiye dijîn. Peyamnara dengê Amerîka Xecan Ferqîn pirsa vê gotinê ji çendîn welatiyên Sûrî kir.
2,749,000 penaberên Sûrî li Tirkiyeyê dijîn. Rewşa jiyana wan nexweş e. Ji milyonek zêdetirê penaberan, zarokên û piraniyên wan di şûna ku herin dibistanan de li kolanan kar dikin. Li Amedê li navçeya Baxdera nêzî dê hev dikanên Sûrî hene. Ev dikana li Texa Qulû Çeşmeyê jî dikana Bozan e. Xwediyê dikanê ji Kobaniyê lê awareyên Sûrî ên Ereb jî tên vê aliverê dikin. Bozan Şükrî jî yek ji müşteriyên dikanê ye û ew jî 2 sal berê tevî malbatên xwe hatiye vedera. Ew di înşaata de kar dike. Wekî gelek awareyan, bala wî jî ser vê mijare û dixwaze bibe welatiyê Tirkiyeyê. Tiştek tune watandaşî jî hebe hinek Tirkî dibe em naxwazin bibe. Em kon her fabrika da îş bikin, kon her dera da îş bikin. Hîjare em tiştek qezakê rast werin, حکومت و دست ما بگیره چرا وطن تاشی ما ہے یعنی امکان هر گیداره ایش بکن هیچ وانی ملاج مد ترسه وطن تاشی تند بی عجوات دزن وچنه و خراب بکن وچنه یعنی ام دغازن هین ایش ما پاش ببه وک اروپا چهترجی یعنی ملاج ور داره اروپا یعنی Azad Xelîl jî xelkê Kobaniyê li Amedê kar û barên elektrîk û elektrîkê dike. Dest nîşan dike beriya niha nasnameyek didan awareyên Sûrî lê ji îro şûn de ji bo ku aware dikarbin bimînin îcazên rûniştinê a mehane bidine wan. Cinsî bisiyan wara dibêjin cinsî nasandê laşê min 24 salî me ez. Ez cinsî sînim askerî çawa dibe yoksa muhterime îzna min vedere çawa dibe ez ser çi esasî tema hesab kirin. Dibe tiş xelkekî yanî kimlika te dibe kimlika Tirkî tikanî yanî navê xwe çi ye em bêjin dengê xwe jî bi dîwana yani vî tiştî bikî. Li Tirkiyeyê 26 heb kamp hene ku nêzî 300,000 xelkên Sûrî li wan kampan dimînin. Lê piraniyên wan li bajaran e. Herî zêde xelkên Sûrî li Stenbolê herî kêm jî li bajarê Bartinê dimînin. Lê ji maleka zêde awareyên Sûrî li Amedê jî hene. Daxuyaniya Serokkomar di nav gel de jî bû sedemanê xweşan. Gelek kes dibêjin ku bila referandum çêbe û naxwazin ku 3 milyon Sûrî bibin welatiyên Tirkiyeyê. Yek ji wan kesan jî mahîr e û dibêje weke mirovahî alîkarî divê lê neraste ku hemiyan bikin welatî ji ber ku di nav awareyan de dibe ku terorîstên endamên Daişê jî hebin mirovên xirab jî. Wezîrê Karê Navxwayê Tirkiye ev kanala piştî daxuyaniya Serokkomar anî ziman ku ev polîtika ê heta dawiyê were meşandin kesên ku feyde bin ê bikin welatiyê Tirkiye. Gelek siyasetvan dibêjin ku Serokkomar ji bo bigije armancê xwe siyasî niha penaberên Sûrî awareyên Sûrî bikartîne. Xecican Farxîn, Dengê Amerîka, Amed. Rexistina çavderiya mafê mirovan pêr raportekê taybet li ser binpêkirina mafê mirovan weşand û tê de balkişand ku karbidestên hikûmetê Tirkiye rê nadin wan û rexistinên din ku vêkarînan li Herêma Kurda bikin. Pispora Tirkiyeyê çavderiya mafê mirovan Emma Sinclair Webb ji nûçegana me Zozan Yaşar re behsa vê raporteyê dike. Çavderiya mafê mirovan di 11 tîrmeha 2016 de raporta xwe li ser şerê li Herêma Kurdan bi taybetî jî li ser Cizîrê weşand. Di raporta çavderiya mafê mirovan de rexne li Tirkiye hat kirin ku Tirkiye ji bo sivîlên hatine kuştin nahêle lêkolînên berfireh bêkirin. Pispora çavderiya mafê mirovan Emma Sinclair Webb li ser raporta ku amade kirine ji dengê Amerîkayê re axivî. Yani böyle kesinlikle Birleşmiş Milletler İnsan Hakları ekibi. Sinclair Webb dibêje bi taybetî Tirkiye bila destûr bide ekîba dewletên yekbûyî divê were û lêkolînên berfireh bike ku li vir mafên gel zêde hatiye binpêkirin û divê ev bê raporkirin. Sinclair Webb got em bangawazî li dewletên ku şîrîkê Tirkiye ne NATO û Yekîtiyên Ewropayê dikin da ku werin bi şert û mercê xwe li ciyên ku şer çêbûne lêkolînan bikin û ev yekê jî rapor bikin. Her wiha çavderiya mafê mirovan bi lêkolîna xwe ciyên ku hatine wêrankirin bi resman ji peykê rapor kirine li Cizîrê di tax bi tevahî xerabûne. û Sinclair Webb li ser vê yekê dibêje li Cizîrê du kolanên ku hatine wêrankirin de medît ku li vir xendek tinebûne û malên ku hatine wêrankirin bi topên hewanan yên hêzên dewletên hatibûn wêrankirin. Bizim incelediğimiz bölgeler, özellikle dağ... Emma Sinclair Webb balkişan ser kuştina sivîlan û got
جبر آستنگیان ام به برفراهی تنگیشتن انجام هشت سیویلین کشتی و گوت دست مده لیسته که درش هبو هجمارا سیویلین کشتی 66 بون که مدخواست ام همیان لی بکلن. Ailelerle görüşmek yani özel izinler, özel görüşmeler. اما دبیجه به هزاران کس جمالین خوابون و 95,000 متر کاره جی تف هاته ویران کرن و به وی که دیرو کاوان کسان هاته تونه کرن و دبیجه ام وکی دستریجیا لسر مال وان کسان دبینن. Aslında Cizre'de herkes büyük mağduriyet yaşadı. اما داویا خفتنا خود گوت ماکزاگونا کد 3 حزیران 2016 ده پارلمان ترکیه را درباس بو جبو ما خمداریه که دولت دبیجه بوی ماکزاگونی ایدی لشکر و هیزین دولتی به دستور دولت نای دارزاندن که بوی یکی کشتن سیویل تیم و شرطن. هجای گوتنه که حتی نها لسر جزری و هریمین کردان یین که شرط دا هبون گلک راپور هاتن آماده کرن و او راپور همی راستی توندین دولت هاتن. سوزان یشار دنگ امریکا استانبول. هر وها بردفکی وزارت درویه امریکا جان کربی جه د پرنس کنفرانس ده پرسین درباره و راپورت برسوان و بال سر جزیره کشاند. ام بانگ ل ترکیه دکین کو پلزگینی سایاوی ربده لکولینن بباندور در حقا کشتن و تگدانا مال و ملکن خلکی لباجار جزیره بکرن. جان کربی د داوی آخافتنا خود گوت ام پشگیری لکولین نتوین یگیرتی دکینه دوی او بکارن در روشک آزاد ده چالاکین خواه بیننجه. پشتی که اندام کمیته هفپیمانی جواکی پروژه فدرالیسم دموکراتیک جقام شلوه گریه خالیان گرینگ ده جیونه که تایبت به روبرن کانتون افرین را پارو کرن و نرین ارنخنه وان گرتن. به همین رمه امینه مستوجه دوی کمبونه ده حاضر بود. کمیته هفپیمانی جواکی یا پروژه فدرالیسم باکوری سوریه پشتی رشپلک هفپیمانی لباجار قامشلونی قاش کرن و گرین افرینه و دست به پاروکرنا نرخاندنا خالن هفپیمانیه کرن. ممکنه هناك عوائق چه ببن لأن باور دیکن به خبات و دانه فهم کنا وی مشروعی اموان عوائقانا در باس بکن لی اختیاریه دبی که هناك بیجن ام ناخازن جی خاطی دا بگرن لی ام حتی نها کسین که جی در و جی آلیه و جی ریخستنا دا هاتنه چه کرن ارینی هیا هر کس وی مشروعی دا پجیری نو دستک دیکن هنا كسي قبول ناكني و مصالح حيوان دنا سيستم هفبشتا تنايش بيجي ممكن عوائق تشيب دسبيك نقاشان بين نونرن ريبابريا خاصري را هاتا كرن اندامن هر دو مجلسن ريبابريا خاصري رخنين خا لسر هن خالن هفپيمانيا جواكي آنين زمان و خاصن لوگرك جيرا بيچه كرن اللي هن كيماسين فرعي هنا امكان بيجن ده هن هفوكانا ده هن جملة دا ويسار راسكرن وارد شكرن و تيدا يعني حمي بكاتا وقول وكمنتا ما في وان تيدا هاتي باراستن لهن درنا كماسي هنا وقوميتا امادكار لسر بسكنه ونرينا قل نفيسكي جوان رو وارشاندنش تزانین کو رشپلکا هفپیمانی جواکی بری دو ماهان به خلک عفرین را و سازین ریببری خاصری را هاتنی خاش کرن و نرین وان جعالی اندامن کمیته هفپیمانی و هاتن گرتن اونها نرین داوی جبو دستور هفپیمانی جواکی تنگرتن جبو هم قرتن نرين قال امكان بن ذات الكونغرا ديامين دا واف عقد ورق اريكرن تصديق كرن جبر ويجي اگر تعديلات جوهرتن هابن ام دخازن دفا ريفا جيفينورا اقتراحات قال نرين قال بشنيارن قال ام بگرن جبو ام فا عقد اگر جوهرتن بيوستي جوهرتن هابه يسر راست کرن بند هابه ام لسر بساكن هجای گوتنیه تاوی جوینن جعالی کمیته هفپیمانی جواکی و هاتنه اوتین لدار خستن لهین نقاشن هاتنه کرن تیرا شروع وکرنا پروژه فدرالیزم باکوری سوریه ناکن امینا مستو دنگ امریکا عفرین باجار الباکوره روشالت سوریه حس که دستپیکا شرل سوریه حتی نها نیزه 8 جاران رو بروی ایرشان هاتیه درشان یا واقعیان دوی رابرته ده
ده هفته درباسبوی ده اولکاریا باجار حسکی تکشوبو سر درجاهیا سیر و جان شرکه گراند نافبرا کردان و رژیم ده درکتبو هولی باشر آگر بست هاترا گهاندن و دروجا چاران ده تقینک لطاقه صالحیه رودا و داعش او تقین آویتبو سر ملی خواه راسیش تعده گلک لگلی منی سیویل ها دیوی تقینه ده دورا 28 سیویلا دست شهید کتن دورا 28 بریندار جهبون ادریجاهی قیرانا سوریای 8 جاران شر لباجار حسکی رودایه شر نافبرا هیزا کردان جاهلیکی ده و الالیه دن رژیم و ملیسینوی و جارکی جی شر نافبرا هیزا کردان و داعش ده درکتبو هولی دهندری باجار حسکی ده دماغو داعش تاخن باکور حسکی کنترول کربو جدما درخستنا داعش جی باکور حسکی سردست شروان کردان نقشه کنترول باجیر هاتا گوهرتن اونها 8 صدی باجار دبن کنترول هیزا آسایش روجاوای کردستان دیه و 20 صدی دبن کنترول رژیم و ملیسینوی دیه و بتایبت چارکوشه اولکاری یا ناوندا باجار حسکی و تاخا غیران دیا بالکش اوگو هر شرک دنافبرا کردان و رژیم و ملیسینوی درتکوه هولی داعشی تقینه که لطاقین کردان پیکتینه لگوری هن شوبينرين روشا باجاري حسكي دبيجن جو داعش وميليسن ريجيمي وبتايبت دفاع الوطني دهفكاريه دنا لديجن هيزين كردان لباجاري حسكي يعني مندي تجارك تقين داليه هيزين ريجيمي يا هيزين بيف غريداي ده بكار هاتيه ده شخون نمونه داوي افرنا صالحيه افجي مرد خجي شك وغمانه غريدانك داليه لشکری داد نافرا هزین گریدای رژیمی یا رژیمی و داعش هی گریه درباسونا وان حرد و باجار جر حسان دکه و کار تقینه خوب کاربینه. لالی کیدن آسایش روجاوای کردستان نتنه بگومان جوی هفکاریه و دیویژن گو آگاهی لجی لگلوان هنه گو اف هفکاری تکز دکن. چه شر قد ورتاما و رژیمی در دکوه براسیجی یعنی تشتی ولد در دکوین یعنی. ما ينكرن درد كذا أم دبيجن لقول آگاهی جمرتين دست رژیم ويتد هبه يعني هزا آسایش روجاوای کردستان و رژیم و ملیسین وی هر یک جالی خود دخوازن کنترول خال باجار حسکی فره بکن و هیاگو افروش هبه دبگو دکی جان روجه دجی شر در کبه هولی اف یک جوان خالنگو نقطين بريبند كنترول ين آسایش روجاوای کردستان بريبريا خسر ديمقراطي في غريدايه لچل متريدن لاليه دن هزين رژيما اسد هنه هر دفره که گو رژیم دخوازه دفره کنترول خو فره بکه شر در دکوه یک جوان نقطه شر اف دفره هان که اف جی نزیکی ناوندا باجار حسکی زانا عمر دنگ امریکا جناوندا باجار حسکی تماشبان دلال دوید مدکو سرکه امریکا باراک اوباما تداوی سرکتی آخه که برکه نافبر هیلر کلینتون و دونالد ترامپ یا با قصر سپیجی گمتر دبه. هفکار ما داخل و شمو نهال قصر سپیه و هین آگاهی بدمه داخل تو بخیراتی برنامه؟ سپاس راستا روبين بپشتی کمپینین پر بهاین بدریجای سالکی دنا بتر جبیست کاندیدان دا بتنی سی کاندید مانا جبو بریکانی بکن جبو ورگرتنا دا صلاتا وی کوشکی کوش کاسپی به سروکی امریکی پراستی جی کری کرنا 4 سالانیا وی کوشکی پر بهایا پرانیاوی امریکی بهای ددن سه کاندید معنا یک دموکرات یک کماری یک جی لیبرال جبو کو بریکانی بکن و اوی بین بفرمی بین دست نشان کرین جالیه کنفرانسین گشتین پارتیان و دپی رایان کو پشتی 2 هفتین دی بفرمی و کمپین کا گرم و راست خو جبو بریکانی بکرن جبو ورگرتنا د صلاتا کوشکاسپی جوی کوشکی یک جوانسی کاندیدان لبیستی مها 1 سالا بیتن د قمانداریا بهسترین لشکری جهانی بکه هر دمی پی تی وی بو د تلاوی یان تلاوی بگهتا بشکوک یان جی دکما بومبا ناوکی اگرچی موچه سروکی و کابانیاوی سالی ناگهتا 9 میلیون دلاران لی دوی کوشکی دا خدمت آوان پر بهایا هر تشت لبردستا ایر فورس ون مارین ون و پیدهرا کمپین یان شر سیاسی جبو سروکاتیا امریکا بوگرکا 4 سالی پروسه یک دریجا
و پر بەهایە گەلک جاران ئەمریکی بخوا جێ بێزار دەبن لێ نیشانە دیموکراسیەتە وڵاتیە پشتی 8 ساڵین سەرۆکاتیە باراک ئۆباما پشتە هەلەری گرت And I know that Hillary Clinton is going to take it. ئۆباما باوەڕ دەکەتن کو هەلەری هێژایە کلیلا کۆش کاسپی پێ بسپێرە پێشهاتێ دیە نۆ دە پرۆسەیە کەمپێنە 2016 دا دوه بەرنی ساندرس ژێبەرێکانیە دەرکەت و پشتەوانیە هەلەری کرد دا ڕێنەدن دانالد ترامپ بکەفتە کۆش کاسپی ترامپ یەک و 16 کاندیدên کۆماری ji berêkanî derxistîn niha mijûlî razîkirina rêberên komariya heta bêy alozî bi fermî bibit kandîdê wan li kongreyê partiyê heftiya bêtin çunku heta niha jî hinek ji wan ji Trump nerazîne ji ber zimanî wî yê tund heta li hember neyara wan ya demokrat. Hillary, crooked. These are all lies. We say lie. Lie. Thank you all very much. Les démocrates dibêjin ew şanaziyê bi kampêna xwe dikin çunku ew dixema Amerîkiya de ne. I was proud of the campaign we ran. It was a campaign about issues, not insults. Eger çî aborî tim li pêşiya xema xelkiye li demê helbijartinan lê êk ji pirsên ku Hillary behs dike tundûtîjiya ji encamê kuştina çend xortên reşa rêbaz û yasayên çekan û penaberiyê û helbet parastina niştîmanî û şerê komala dewleta İslamî Daeş dê pirsên herî aloz bin rastî serokê 45 yê Amerîka bibin. Avca navarokê kampênan wê bêguhertin piştî ku bi fermî kampên dest pê bike di navbera kandîdên partiyan de çunku heta niha bi tinê di nav partiyan de bû niha eger tiştekî yan rûdane gelek mezin rûne de bi tinê du kandîdan şans heye bibin serokên Amerîka kandîda demokratan Hillary Clinton û yê komarî Donald Trump avca Amerîkî li pêşiya du bijarane yan Donald Trump bi rêbazên xwên radîkal hember bû nimûne hember penaberan hember mesela çekan hember gelek pirsên diyên di nav Amerîka de wên derve jî yan jî Hillary Clinton ku dê berdewamiya siyasetên Obama ber digel hinek reforman bi taybet di mesela şerê Daeş de renge pitir tund bitin. Başa. Şemuel pêş koş Kaspi li Washington. Başa gelek spas daxil rastî li gel me bû pir spas. Zanîngeha Emerîkî li bajarê Silêmaniyê yek ji zanîngeha sektora taybetî ye. Nêzê 1400 xwendekarên û hene. Serokê beşa lêkolînan ya zanistiyê kombûnek li Washingtonê pêk aniye. Hevkarê me Salih Demîcar ji beşdara vê kombûnê bû û ev rapor amade kir. Krîza aboriya Herêma Kurdistana Iraqê yek ji kêşeyên sereke ye ku kerta giştî rastî hatiye piştî êrişa grupa terorîst Daeş li Iraqê û Herêmê. û ji bo sivekirina vê krîzê li ser xelkê Herêmê hin dibînin avakirina kerteka taybeta bihêz dikare piştgiriya çareserkirinê bike. Ev jî bi perwerdekirina nifşê genç bêktî li gor seroka beşê lêkolînana zanîngeha Emerîkî li Silêmaniyê AUIS Christine Van Den Turn ku di kombûnekê de behsa giringiya amadekirina gencan û karkirina wan li gel kompaniyên navnetewî kir. ji ber ku dahata neftê êdî nemaye û nikare pêdiviya kerta giştî mezin pêk bîne divêt em li dûr nifşê genç mijûl bibin eger ew di kerta giştî de kar nekin dê ku ve biçin dê danistandina divê rewşê re avakirina kerta taybet di alîkar be ji bo vê yekê jî pêwîstî bi nifşekê gencê perwerdekirî heye da karî be di kompanyayê navnetewî kar bikin û berhemdar bin. Herçendî kerta giştiya Herêmê pêşengiya projeyên mezin û vewejandinê dike lêhîne de jîngeha enerjî û destpêşxeriya kerta taybetê ye li gor dîna derçûya zanîngeha AUIS. Kerta taybet jîngehekê ava dike ku têda tu dikarî şiyanên xwe bikarbînî. Ev şiyan li zanîngehê têne peyda kirin û van rojan di kerta taybet de hêsantir tên kar anîn. Ez ne li dijî kerta giştî me, belê bihêvî me kerta giştiya Herêma Kurdistanê jî jîngehekê ava bike ji bo pêşniyar û bîrokeyên nû da ku ev jî di heman asîl û şiyana karta taybet de be.
لی برانبر کریز آبوری و گل کریزندنین که هرم راستی وانته شارزه دبیجن پیوستی به وبرهنانا شیان گنجان و هفریزیا دناورا هر دو کرت انگشتی و تایبته هیه. صالح دمیجر دنگ امریکا. بخاطر بقى تماشي واندلا خاطر بقى